देख गाजरटा उठाओ देखी वाओ देखा उठी पूरा चूना चूना कंप्लीट उठिए देखो उठिए पूरा चुन चुन नीचे ना तो बर्तमान बंधु मैंने এটা হচ্ছে পিয়াজর হবো পকুড়ি এটা হবো গাজরর পকুড়ি পকাও এখানে হচ্ছে পিয়াজ আউ শুখিলা লঙ্কা কঞ্চা লঙ্কা নাই শুখিলা লঙ্কা ওকে শুখিলা লঙ্কার মজা অলগা হবো এটা হচ্ছে গাজর সেই সেম জিনিস পড়ছে তবে জিরা জিরা ଟିକେ ତଳକୁ ପକେଇଲେ ବାସ ହବ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ପୁରା ଦୁଇ ରକମ ଆଇଟମ ଆଉ ନା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା ଅଳ୍ପ ଯିଏ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ରାଗ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମତେ ବେଶୀ ରାଗିକି ଖାଇବା ଲୋକ ନଥିବ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ବଟା ବି ବର୍ଷା ଦିନ ଯେମିତି ହଉଛି ଗରମ ବି ଲାଗୁଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇ ଦେବା ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଯେ ଗାଜରର ବି ପକୁଡ଼ି ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଦେଖୁଛି ଆଉ ଖାଇବି ପିଆଜ ବାଲା ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିନି ଯେ ଗାଜରର କେବେ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଏବେ ବେସନ ଏପଟେ ସେପଟେ ବେସନ କେତେ ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିବ ତ ଆଗରୁ କେବେ କରିଛ ଘର ପାଖରେ କରିଛ ଯେତିକି ଲାଗିବ ବେସନ ପାପ ହିସାବରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗାଜରଟାକୁ ପାଣି ଦେବ ଆଚ୍ଛା 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 ଗାଜର ଏଥିରେ ବି ଉଦା ଥିବ ନା ଆଚ୍ଛା ୟା କଲର୍ଟା ପୁରା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ରେଡ୍ ହେଇଯିବ ରେଡ୍ ତ ରେଡ୍ ଆହୁରି ରେଡ୍ ହେଇଯିବ ଏବେ
ପିଆଜରେ ବି ଅଳ୍ପ ପକେଇବା। ଆମେ ତ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ ବ୍ଲଗିଂ ନା କି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। तेल गरम प्राय तेल गरम देखिए। तेल गरम आगे आगे हमारे साधा सिंपल वाला जे पकोड़ीटा प्याज तेल गरम होइते कम देबा। तेल गुड़ा पूरा टक 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 तेल पूरा टक 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 जे खाइबो बंधु माने जल्दी आस टक 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 दौड़ी के आस पूरा दौड़ी के आस पूरा। मेन मजा तो बाकी अच्छी, पिक्चर अभी बाकी है नहीं। जाड़ी पुड़ी की तार तार कर दे मत तापर जाके मुझे ओरिजिनल मजा।
ଗାଜର ବାଲା সিম্পল পুরা